ole chi bai thaber ka buk vek a cheu o ka video ma sa a Assam Mission Field Conference ka ron da khan ka ron soi lang to a Sikkim lam le gangtok muna mi thar lom lu te ka ron ti chuak le don nia ka ti kha tun tuma hianin hei ka ron da le me ka tuna kan en hi hei gangtok muna mi thar lom lu na in khom an nei ani a hei tuna hian mission director in gangtok muna kan mi thar panga te alom lu na in khom an hmang me ka chuan pastor zoma hian atong te le lin sakin tiang hian hunan mang ani a alom em mai Sikkim Mission Field lam rong bol na hi tu ma in lo be na sa ve viau to a amaro chu ma son lutuk theilova pitoni te chung kwa pakiang lama bi te hi abul lo ton tu te anni ome anni chung kwa hi a history a po an poimo kho mai ani anni kaltlang hian Sikkim lama rong bol na zau tak mai te po alo in honga ti chuan anni hi Sikkim lam tan du le pa chan an chang ani ber ome chuan Sikkim kho puigeng to ka hian ko rante an lo nei to thina amaro chu an kalbo le zel thina ni ome tun huna hian ko ran mumal takan nei lova vo ina kan lom lu tak ti hian bulan chan thadon ani a an omdan phung hanbel chian hian a phur om khop mai kan shwai tu ti hian an ti ani video a kan mu mek ang hian North Mizoram District Missions Director Reverend Silaram thanga chuan gangtok muna mithar panga te hi alom lu na hun te amang be ka lalpai swam hingin lom lu na aneya ti chuan tongtrai rol na te usun takin an nei ani a heituna hian an tongtrai rol me ka ni hi gangtoka mithar an lom lu an member thar sanju a hian hei an zinga khi korwar ha bible king khi ani ome sanju a hianin rangpo a ko than thar te kha ve em maya ti chuan ni ruk chung hi lalpan na tho theina min pe a Sunday hi chu pathian tan ken pe top don ani ti in rangpo lama hian akal zia thina ti chuan tun Sunday po kha kal katumani alo ti a chuan sanju a hi nupui nei fel ko maya Mizoram UPC alo nia chuan anupui hian thuthung kan hria a ni ma se Zorama UPC lamte hian min ngai saksi lova kan pa hen hetianga om top ai chuanin Trinity a po om mayang ti in a soi thina an pa hian a khor thlak mai ti in i alo thlem ve thina ni ko shan pa ngai zomin anwam deuh zo ka te po rong bol te po ti ve mai la ti te po na lo thlem thina ni ma se an nu hian alo du lova nakina tho pui tur lalpan min pem mayang ti in alo tang ve tang thina ni chu afak om hle ani sanju anu pui hi lalpan ape khun nga kin ti hian tongtrai na a an lo dil ve thina tu ma hanzar zom lovin an lo om ve tang mai alo ni chu ti chuan a topa ti hian kan thok tu tenen an lo in zong chuaka ti hian lom lu na in khom tun huna hian kan district mission director ten an mang ta me ka eituna district mission director ina atong trai me hi sanju chu ani a oson tekin ti hian lalpa minga lalpai swam minga hriak thi in helai muna rongbol tu le kosan enkol turin hriak an thi tamek ani hi lalpa na tho puyanga kosan thatak alading chhoje tura ngaila chutiang tur po in tongtrai na a kosan hoten hria ila tongtrai pui molela kan tongtrai ni hian thila ti thei memani ti hi siang u ti pui tur midang po an hu je theinan tongtrai na idilila thilpek tho lom kan phak ang to ka ui lovin tho je bokila avalom omdon em lalpan rama zau zel don ani hei bulchan that le na Sikkim gangtok khopuya lo thlengta ani alom om tak zet ani सिक्किम एरिया में परमेश्वर ने काम कर रहा है ऐसे करके और अभी हम थोड़ा एक वचन पढ़ना चाहूँगा कि ज़्यादा तो नहीं बोलेगा भजन संगीता 37 5 नंबर को अपने माँ की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा प्रेज द लॉर्ड जितना हम लोग चिंता होता है जितना हमारा प्रॉब्लम है परमेश्वर का हाथ में हम लोग सपने से
प्रभु ने सब कुछ कर देता है, कर सकता है। और मेरा पूरा जितना ज़रूरत होता है उसको पूरा करता है। हम लोग वो उधर में रंपो में भी इच्छा नहीं था, साथ साथ में हम लोग 12 नहीं ले सकेगा बोल के हम लोग भरोसा भी नहीं था, फिर भी प्रभु का हाथ में हम लोग रखा, प्रभु ने पूरा कर लिया है। और जैसे सर ने बोला है कि यहाँ पर भी अलग पास्टर माइकल और ब्रदर अविनाश, उन लोग इतना दूर से गेलिंग से आके और अपना परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सकने के लिए हम लोग काम किया है। ये आज में आप काम किया है, प्रभु ने आप लोग को बहुत आशीष करेगा। और साथ साथ में जितना हम लोग मेहनत करेगा उतना ही हम लोग खुशी होता है। किसी के लिए हम मेहनत करेगा तो हम लोग का लॉस होता है, परमेश्वर के लिए हमारा जो दुख उठाएगा तो प्रभु ने हमको आशीष देता है। इसको हम लोग मालूम होकर जाने से अच्छा होगा। अविनाश को भी लॉस तो हो सकता है, फिर भी प्रभु ने और ज्यादा देगा। पास्टर माइकल लोग भी अपने कीमती समय लेकर यहाँ पर आया, पास्टर जोमा और ब्रदर संजू भी अनिहियांग कन इनकोम ना खान आज इनकोम सच्ची नहीं दियन ni ruk chung na ka thoka pathian tan kei mani chung ko tan ka thoka ni khati tulal patan ka thoka na te ama tek si hian an chung ko en juin ko ma ka tiang khan an tia e chung te chuan ya ni poi na isa ko me ka tiang khan है। यहाँ पर इतना अच्छा घर आप लोग ने मिला है। इधर में माँ मम्मी पिताजी लोग भी है। अभी तो हम लोग गैंगटॉक आए का हाथ में हम लोग सब अपना भाषा से हम बता के जो ज़रूरत वाला चीज़ है इन लोग सब कुछ कर लेंगे। और इतना में मेरा बात रखिएगा। और सिगरेट पॉइंटे मुंते जो अच्छा इनका के प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो, हालेलुया। मेरा पहली बार है यहाँ सिक्किम में आया हूँ। पहली बार आने के साथ साथ इतना आनंद के बातों को सुन के मेरा दिल खुशी से भर गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ पूर्ण रीति से कि परमेश्वर यहाँ न मंडली को खड़ा करेगा, देगा। आमीन। और विश्वास करता हूँ भविष्य में भी परमेश्वर पूरा असल मंडली हम लोग को खड़ा करके देगा। आमीन। परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्यों पर भरोसा करने हम लोग। आमीन। यहाँ पे आप लोग शुरुआत करेगा तो कई बार दुख परेशानी भी आएगा। जब कोई आपका साथ नहीं देने से भी आप मजबूती से मेहनत करके आपको खुद आगे बढ़ना भी पड़ेगा। मिजोरम से हम लोग भी आप लोग के लिए पूरा दिल से प्रार्थना करेगा। जब हम दोबारा मिलेंगे प्रभु का इच्छा के अनुसार। ओले तुना kan hule mek hi Sikkim Field rangpo huna mitharlom lu ne in khomani ve thunga ani hi an in chung hi ate de ube ka wangin an leng lova tin kwa te lum MCA pona hian an in khoma he adai nom ka zo ka pon na ma hian an zai dal mai ani hi an hu anwam mai heng huna ko shan thian tu thong wan tu mithar kan han nei hi alom om he maya ti takze chitin an tia han hel mo po anwama an zai men hetian han ti del kan mo po lianin ke pe chu kan huk an ti ngoi mai ani ka mo te pe chan ka mit tui ati ka so mai ani a o heng huna hianin lalpan athuthung fa te athuthunga om turin mi hetiang hian alo da ve re mai chu alo ni a ron rong bol tu ten kan missionary ten sata main an han thoka an han zong chuak te hi aban ro pui te lul em he Sikkim state ta hianin ringlo mi tam em Sikkim khopu ya hian mishing po an tam em a aram po azau boka square kilometer sangsari chuang ania chu tiang kara chon keinin hetiang member thar pariat lai mai kan han nei tur hi a alua
alom om em me ni heng mi thar pariat ti han bulan tran don ani a eituna hianin alom lu len khom an mang me ka North Mizoram District Missions Director Reverend Cyril Ramthangan alom lu na iswa mingin aneya amaro chu alom lut lai tak a video hi a om lo pal hlau maya hei kanan hu zo lo wa a video tak alom lu lai tak video hi kanin thona hian a tel lo nge ni alo om lo wa amaro chu hei anin khom chho zel na kunan man mek te tuna hen kan thir ani a henglai enkoi tu bial tu pastor zoma hian tongte ale saka ti hian hei kan thir mek he sikim rangpo huna mithar te hianin in khom na tur an mamo ngala ti chuan in khom na tur po hi an mu ngala alom om le a amon li a aren tur hi in lo man tur hi cheng sang riat ani a hei hi an lo man ma saber tur hi district rai tu te hian an ron pe ngala alom om hle mai tiang chuan an in khom na tur an man tur red carpet thut thlenga te an thut ve lo bangin chuata an thut na tur red carpet le vai khwang kan ti maya an khwang ben tur hi an mamo em maya chu kan district missions director hian alo ho nuwa headquarters ko ushan in khoma injinizan in khoma tun injinizan in khoma khan crusade ta report pe a chuta chuanin a report pek na tangkhanin petu kan nei hlau maya avan lom omte lul em report pe kan han shiat atangkhan kan headquarters tol upa lalhim lian te thin lunga lalpan na lo thok reng chulo ni in anni in khom ban ma in red carpet man tur le vai khwang an khwang ben tur man chu kan lo tu mange ti in cheng sing khat kan lo pe ange an ron ti a alom om hle mai heituna kan hmu mek hi director ne na ding dun hi tol upa lalhim lian na chu ani a alom om tak zet ani lalpan tam takin mal som ro se ole tikhan mitharlom lo program te azowa he an hosan do na en nei shu na den halin pe ve ni hi en mo an pe ve mal mai aman lo em a be bom dang lo thir chun zom je lila tuna kan hu mek hi hei Darjeeling hunan biagin sak mek an han en pui ve ani hi a thadon le mai tha kala lo lom tuna kan hu mek ve thung hi North Bengal and Sikkim Missions Field Headquarters Birpara huna kan thok tu pastor tlan moi de chung kwa chen na quarters ani a kan director zin te hian an han klo pa a anin chunga hei hun te han mangin fuina thu te le thu eng te han soin tong trai na te anan mang hal bok don ani ole North Bengal and Sikkim Mission Field wam chung report toi te ingai thang North Bengal and Sikkim Field a hian tuna tun din huna member zong sang khat zanga som thum panga an om meka chuan kumin sang ni som ni pathuma hianin member thar som kwa pariat an la lut to ani chu chuan ko ushan hi local church an ti ang hi som bi panga an nei to a chuan kumin chung hianin biak in pahnih an sameka chuan thok tu hi koshanina aroi thok tu hi mi somni paruk he field chunga hian an om bawk ani chuan kan thok tu ten koshan dang biakin chopa an lak lu hi pahnih lai an lo nei to boka chuan bol dang koshan dang pastor pali lai mai iswam hingi baptisma an lo chantir to bawk ani aro pui hle mai kumin sang ni somni pathum vek hian koshan thar pali lai mai an nei to ani chu avan lomom em lalparo pui bero se amalama kan soi to angkhan North Bengal and Sikkim Field Headquarters hi Birpara huna omani kan ti to kha Birpara huna hian field director quarters thatak mai an neya hei hi Reverend Zaloma General Director ani hun laya sak alo ni to a tichuan ani khana honge ani tichuan field headquarters Birpara a hian bial to pastor quarter tele office building te biak in muntam taka kan nei bokani tin hengzing a hian Siliguri khopuya biak in muthatak mai pathum kan neya
chung zinga pakhat phei chu tun hnaya Reverend Biak Sang Zuala General Director ani hun lai khan Texas sa USA Pentecost ko shan tenen tang ko palei alo ni nge ani tuna hian field director in charge hi Pastor FK Lalchoi Liana ni in missionary bial timeyang missionary omna hi bial som pakhata then ani bokani ole tikhan Sikkim lam rongbol na te North Bengal and Sikkim field chanchin tlang puite kan han hret heya alom om hle mai ocean haute kan ril ru ti thara thebila hei be ruala komin hian ramthim field chanchin sang te kan zira angai no minaro pui ema heng te hian ko ocean haute zinga thalai te naupang te po nu le pa te po upa te po ocean enkol tu nar kai tu zong te kan zawa in ramthim veina na sa jok min ne tir sela Sikkim state rangpo mun le gangtok muna lalpan ko ocean thar member thar min han pek te atang hian Sikkim lam hoya rongbol na sale zwal nei poimo zia te kan thin lunga shithar thevila tong traina ti tak setin antan tong traina ursun taka kan ne poimo hle ani ti chuan thilpek rongbol na ate uilavin thanem ngai na nasajok nen kepen turin in bo sai ila North Bengal and Sikkim field mun shanga lalpara malo zawzel theina turin thei to pin ko shan haute itang zelang u anh phải tính là dân tấm lòng môi để cô nhìn mấy thì họ sẽ và thiên thuyền na chân chân thật tu tập cái thảo môi rồi anh lâu nỉ à tôi nhìn mình tôi đi chỉ là anh lâu chân ta thật chân làm chân thì không có chân mình thì chỉ là lâu muốn sẽ ra đi cần trồng cây nghe lần qua tôi kiến gì mà mình số với thằng đông ha tôi nghĩ rằng làเราจะเรียนกันเรื่อยๆก็เป็นเสียงง่ายเลยเป็นเสียงง่ายเลยตอนนี้เนี่ยจำสิ่งที่เราสุดกันเพียรซึ่งหัวหน้าเราวันนี้สั่งให้เป็นคนมั่งอ่ะตัวตอนนี้เสียงมาตัวเป็นสิ่งที่ไม่ลัลปาจะเป็นสิ่งที่อ่ะจนลัลปาให้เดี๋ยวปาราหุ่นเป็นตัวเป็นเล็กสุดตาจนเฮลายก็สอบกันโมยเตะกันนะละบารีตัวต่อเป็นลัลปากันหัวให้ยันตัวต่อเลยเป็นตัวกันหันหัวปุยะลัลปาสุดเลยปลายหลวมมันตัวต่ำนิดเราดูมันเป็นไม่หันให้ไทยที่เริ่มรู้นั่นแหละเราเรียนนะเริ่มรู้นะคือตักนี่อินกันคือลมผูกกันลมสวยนี่พวกกันกับเราเจอตัวนั่งอินสวยแล้วกันติดตัวเตะกันหันโซ่ตัวกันหกตัวหกโปตัวตักอินเนี่ยเราที่กันเช่นที่น้ำอินเนี่ยเราหัดที่ด้วยนี่พอจะพอลงโบนั่งอินเราโซ่แล้วติดสักละไล่มันอะไรเห็นเราป่ะคือตรงนี้ที่นั่นเราเทียบแบบเจ้ที่นั่นเราตรงกันตัดตัวพวกเราไปนี่เราโซ่ละเจ้าเวลาอุ้มดันทรงส่งเจ้าเราโซ่เราก็กันที่พวกเราตรงกันตีทั้งกันลงในที่น้ำอินทอเราคุยตั้งไม่ตลอดกันนั่งมานั่งตีเรื่องนั้นเจ้จนให้สุขิลปานังเราคุยตั้งเจ้าหาสันเรานั่งตัวเราตีเรื่องลปาอิสุขิลปานังเราเจ้tuna mi ve thung hi kitam huna biak in ani a he huna hian kan thok tu pastoral zom lianan ronga bol me kani